Tako je to. A mi ćemo sada do Obrtničke i industrijske graditeljske škole koja ima i svoju školsku televiziju. Naš Gordan je uvijek želio biti u studiju. Prebjegao u je. našem studiju ne može, Tuđi ali studio. u Majstor TV, to je za njega idealno. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, tako evo nas u jednom drugom studiju, a vi, dragi kolege, ako vidite da zapinjem, pomažite, čujem vas u slušalicu, dakle treba izdržati ovih 10 do 12 minuta. Da, kao što ste rekli, evo posebna jedna škola po mnogo čemu, po televizijskom programu, po ovom studiju, po svom časopisu, po kalendarima i po brojnim drugim projektima. A prije nego što se svega dotaknemo, pozdravit ćemo jutros gospodina ravnatelja, a on će nam ukratko i predstaviti školu. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Evo, što nam možete reći o samoj školi, koliko učenika imate i za koliko zanimanja ih školujete? Znači, mi smo Obrtnička industrijska graditeljska škola u Zagrebu. Trenutno izvodimo 17 različitih programa. Imamo 285 učenika, 58 zaposlenih. Moram naglasiti da od prošle godine, 2018-19. smo ušli u dualno obrazovanje s 2 programa, a ove godine i s 3. to su staklar, dimnjačar, soboslikar, ličilac i dekorater. Kakav je interes mladih za ta zanimanja? Za sva zanimanja općenito je slab interes. Prvo je nedostatak učenika, djece, a svaki roditelj želi prvo svoje dijete u neku 4-godišnju školu, neki bolji program, a u stvar svima nama treba radnika, majstora. Što kaže tržište rada? Tržište zjapi za radnicima svih profila. Znači, naši učenici koji završe i koji žele ostati u struci, doslovce ako su danas završili, maturirali, sutra mogu početi raditi. Znači, sigurni su ako završe u školu? Najsigurniji. Idemo se malo dotaknuti ovih projekata. Dakle, posebna škola, imate svoju televiziju. Osim toga, imate svoj kalendar i svoj časopis. Pa evo, malo nas upoznajte i s tim. Pa pokušamo na razne načine učenike zainteresirati. Dodatne aktivnosti im baciti u uho kako bi bili što sretniji u školi. I tako je na ideju naše profesorice došla ideja prvo školskog lista kad je ona došla raditi u našu školu, a prije 3 godine je došla ideja kalendara, ali kalendar da je svaki mjesec jedno zanimanje, jedan naš učenik i dijelo našeg fotografa, znači naše školske televizije. Tako da mislim da smo jedinstveni u Hrvatskoj koji imamo svoj kalendar sa svojim zanimanjima, svojim učenicima i ove godine smo imali drugi kalendar, ali tu se odmah moram zahvaliti i sponzorima. Inače, njih ćemo ostaviti za neki drugi put, ali evo sada ću pozdraviti i profesoricu, gospođu Silviju Vladić-Vrban. Dobro jutro i vama. Dobro jutro, dobro nam došli u naš skromni studio. Hvala vam. Dakle, evo što nam možete reći o samoj ideji? Čuli smo da ste vi zapravo nastavili ovaj veliki projekt. Da, zapravo sam ja radila u medijima 10 godina na televiziji i radiju, tako da kad sam počela raditi u školi vidjeli smo taj prostor. Znači, bez obzira što je nekakva stigma na učenicima trogodišnjih škola, oni nisu baš neki veliki ljubitelji knjige, ali to su djeca koja žele i mogu raditi, samo ih treba motivirati. Naravno da danas medijska kultura, mediji, to je svima interesantno, posebno njima i uopće nije bilo problema motivirati djecu. Iza nas je nekih 200 video priloga, snimamo sve i svašta. Znači, evo najavila bi ove godine nam uživo na www Majstori TV ide ponovno otvaranje Lidrana, to mislim da radimo zadnje 3-4 godine i to djeca sve odrade same. Znači, ja sam sad postala suvišna, samo kažem što trebaju odraditi i nema više uopće potrebe da interveniram. Koliko učenika uopće sudjeluje u televizijskom programu? Pa recimo 15-ak aktivno, s tim da je veliki moj problem, taman kad ih sve naučim, ta generacija, jer su 3 godine tu odlaze, ali stalno vrbujemo nove. Evo sad smo baš, to bi i najavila, ako mogu, Ministarstvo kulture još uvijek je otvoren natječaj do kraja ovog mjeseca, trailer za knjigu. Mi nećemo otkriti koju smo knjigu snimali, ali je bilo fenomenalno. I moramo reći još da naša djeca su tjedan dana na nastavi, tjedan na praktičnoj nastavi. Znači ja njih vidim svako drugi tjedan. No evo, baš ovaj četvrtak kad smo snimali, dijete je bilo do 5 sati na praktičnoj nastavi. Znači oni tamo fizički rade, umore se. On je došao doma, istuširao se, u 6 je bio ponovno u školi. Tako da evo, hvala roditeljima prije svega što ih dovode, potiču i naravno kad imate ideje i želite, sve se može. Sad me zanima kako ide podjela poslova. Postoje li ovdje glavni urednici, novinari, reporteri,
producenti? Ovisi što tko voli. Evo ja bi Mateja naše pohvalila i izdvojila. Mateo se bavi fotografijom, on nam je glavni fotograf. Znači, dovoljno je djetetu dati aparat u ruke i ja kasnije samo te fotografije prebacim na Facebook. Evo i to bi rekla, aktivni smo na društvenim mrežama, imamo nekih, 300-tinjak učenika, a preko 1000 pratitelja. Znači da to što objavljujemo je ljudima zanimljivo i prate nas i nakon što izađu, znači, iz škole. Aktivni ste i globalno. Škola sudjeluje u jednom velikom svjetskom projektu gdje sudjeluje još 100 zemalja. Riječ je o jednoj velikoj zastavi. Da. Evo, što nam možete o tome reći? Da, ja bih, ako mogu samo prije toga rekla da općenito su škole aktivne. Mi smo prije toga još proveli 5 europskih projekata i upravo ova ideja oko televizije je tu da se promoviramo. Samo promocija, nek ljudi vide što rade. Meni je samo žao što ostale škole nemaju te mogućnosti ili menadžment koji će prepoznati važnost promocije rada škole. Evo ovaj konkretno projekt, to je provela naša profesorica Nina Bajrić-Blažeković sa još 2 kolegice, Sanjom Kasanić i Janom Belošević. Znači, cijelu prošlu godinu, većinom su radili maturanti, pa hvala i njima, oslikavali su 25 metara četvornih tkanine. To je sad u petak spojeno u našoj školi i predano gostima iz veleposlanstva. Bio je taj kulturni ataše iz japanskog veleposlanstva i ta gospođa čija je ideja. Znači, ukupno 100 zemalja, mi predstavljamo Hrvatsku i ta tkanina sad putuje u Japan i tamo će se spojiti u jednu veliku zastavu, to će biti najveća zastava na svijetu i kad bude otvaranje olimpijskih igara, prikazat će se tamo na stadionu ili već gdje otvaraju i nakon toga, znači, trajno će biti pohranjena u Hirošimi u Muzeju mira. Hvala vam puno, a veliku podršku učenicima i profesorima daje i profesor Martić, inače je profesor njemačkog jezika, ali i tehnička podrška cijelom ovom projektu. Dobro jutro i vama. Dobro jutro, Hrvatska. Da čujemo malo kako vi to sudjelujete. Vidimo ovdje imate i kamere, i dron, računala, miksetu. Znači, kolegica radi ovaj dio koji se vidi vani, a da bi to sve funkcioniralo vani, evo tu je recimo upravljač od drona koji vidite tamo u pozadini, tu s desne strane je kompletno mikseta s enkoderom, znači svo kablovinje, odnosno svi ovi koji se ne vide omogućuju, kao što vi imate ekipu koja omogućuje da se mi sada vidimo, to sam ja u jednoj osobi. Svaka čast. A njemački jezik? Hoće li možda biti uskoro programi na njemačkom? Program na njemačkom će biti čim naša ministrica odluči povećati broj učenika koji uče njemački jezik u osnovnoj školi kao prvi jezik. To je ogroman problem, jer jednostavno sve manje i manje učenika imamo koji uče njemački jezik kao prvi. Hvala i vama puno, želimo vam puno sreće dalje u radu i za sam kraj ćemo pozdraviti i naše vrijedne učenike koji su jutros došli ranije u školu da bi nam pokazali što i kako rade, pa pozdravljam prvo Mateja. Mateo, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, kako to uopće da si završio u ovoj novinarskoj skupini tvoje škole? Pa, pošto se bavim fotografijom, ovo je jako dobra prilika za razvoj. I pomoć škole i profesorici. Jesi li se do tada uopće bavio fotografijom? Kako si naučio? Odakle zanimanje? Pa, fotografija mi se počela sviđati u osnovnoj školi. Počeo sam se baviti fotoreportažama i tako, fotografija mi je to pa dobar način za razvoj ovog ljudskog mozga i motorike i oka. I sviđa mi se jako pa. Budućnost? Ostaješ u Hrvatskoj, ostaješ u struci ili ideš u medije? Ostajem u struci i u medije, jer zašto ne? A za Hrvatsku to vjerojatno da. Ostajem, da. Znači još jedan budući kolega, hvala puno na razgovoru. Za sam kraj pozdravljam i Ivana Jelavića. Ivane, dobro jutro i tebi. Dobro jutro. Da čujemo tvoju priču. Kolega fotografira, ti snimaš. Tako je, da. Odakle zanimanje za kameru, za snimanje i zašto? Pa prošle godine je bilo natjecanje u našoj školskoj radionici za WorldSkills Croatia pripreme i bio sam tamo sa profesorom i tad sam počeo snimati. Koliko vam profesori izlaze u susret s obzirom na to da radite i na ovako velikom projektu i na školskoj televiziji? Jako puno. Znači, stvarno su profesori vrh, a i mi učenici se trebamo tako ponašati prema njima. Što ćeš ti kasnije? Pa ostaću definitivno u svojoj struci i ne mislim ići iz države. Hvala puno na razgovoru. Evo, dragi ljudi, toliko od nas. Svaka čast ovim mladim ljudima i ovom velikom projektu, a mi se iz ovog studija selimo na našu Prisavlje.